Krovinović ubacuje na 5 metara, lopta će se odbiti do Livaje. Livaje! Kakav pogodak Marka Livaje! Škaricama je Livaja zakucao loptu u mrežu za 1:0 vodstvo Hajduka. Tamo negdje, čini mi se 62. minuta da se igrala, da imamo potencijalnu obranu kola kada je Đaković obranio jedan spektakularan pokušaj Livaje, ali ovoga puta Đaković je samo mogao pogledom ispratiti ne pogodak mjeseca, već jedan i od golova sezone. Fenomenalne škarice u desni vratareve kut za vodstvo Hajduka 1:0.